dunha abella común. E isto é un panal, sí? Tede cuidado que non vos pique. Leva. Grava. Non lle deixaches copiar a ela. Por qué? De 5 kilómetros hora. Supérao. Con esa non. Coa outra. Non. Tiras o fago chopeiteado máis moderno do colexio. Máis forte. Máis forte. Ya está ben. Por min está perdoada. Forte. Berto. Juan? Laura? Pedro? E Berto? Está aquí. E vos? Onde estivestedes toda a tarde? Ten que ver un médico. Non lle vai gustar. Colledeo! Onde está? Por aí.
pecho. Ou a cabeza igualse máis en ela. Se lle quitamos as anteas, perderá o equilibrio. Iso, as anteas. Parada. Está a sufrir. Os betos non sufren. Sofren como a nós, pero non choran. ¡Cortamos! ¡Acabamos, corto! Bueno, Diego, ¿qué? ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Ben. ¿Quieres ir para casa xa o qué? Ai, Sí? estoy moi cansado, moi cansado. Bueno, pues imos a empezar a quitar as pezas pouco a pouco, vale? Ben, mellor. A ver. Bueno. Ahora xa podes ver cos teus ollos. Un por aquí, outro por acá. Oes, tens que ir... Teño que ir para fora un segundo, Deixote aquí un segundo e xa veño, vale? Deixote esto abrir aquí un pouquiño para que saia o sudor. E veño agora, vale? Parece, che? Vale. Veña, non marches, veño agora, vale?